Reka ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza, nkwifurize kandi kugubwa neza ukomeje kuba natwe, ukomeje kudukurikiraho ukiri muzima aho uri hose mu mirimo itandukanye, ukomeje mu by'ukuri kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tukugeza. Hanyuma rero muri aka kanya tutizimbye amagambo, reka tuganire hanyuma nkugezeho inkuru. Ni inkuru mu by'ukuri navuga ko ari inkuru itunguranye muri iki gitondo, aho bivugwa ko umunyemari Nkubiri Alfred wari umaze igihe afunzwe yatabarutse. Akaba rero mu by'ukuri uyu munyemari Nkubiri Alfred yari amazwe igihe afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye i Mageragere. Hanyuma rero muri iki gitondo inkuru rero itugezeho nuko rero abo mu muryango rero umunyemari Nkubiri Alfred rero bemeye cyangwa se bavuze ko yatabarutse nyuma yo kuvanwa kuri gereza ya Mageragere igitaraganya rero akajyanwa mu bitaro bya CHK. Mu by'ukuri akaba rero ari inkuru navuga ko rero mu by'ukuri iciye igikuba muri iki gitondo, kandi ibabaje mu by'ukuri kuba uyu munyemari Nkubiri Alfred yarekomeje gutakamba kenshi cyane mu rukiko, avuga yuko arembye, avuga yuko afite ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane cyane ubwo umuvuduko w'amaraso, ariko mu by'ukuri bikaza kugeraho rero aza kwitaba Imana. Uko muri iki gitondo bivuga ko aribwo yazanywe by'igitaraganya mu bitaro bya CHK i Kigali, ariko rero mu by'ukuri akaba atabashije kuvurwa cyangwa se ngo abashe kwitabwaho, akaba rero aje guhita asiga ubuzima. Ni umunyemari rero Nkubiri mu by'ukuri yakomeje gutakambira urukiko asaba kurekurwa rero by'agateganyo kubera ko yari arembye, yabigarutseho kenshi cyane. Umunyemari Nkubiri Alfred kandi yaregwaga guhombya leta miliyari zisaga 2 z'amafaranga y'u Rwanda muri gahunda yo gukwirakwiza ifumbire mvaruganda. Yasabye urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kenshi cyane kumurekura akaburana ari hanze kubera impamvu z'uburwayi zikomeye cyane yakomeje kugenda agaragaza. Uyu mugabo akaba ari bamwe mu bantu bari bakomeye cyane, bari bafite agatubutse, bari bafite agafaranga gakomeye cyane, ndetse kandi mu by'ukuri akaba yarakomeje kugenda ashinjwa mu by'ukuri ko yaragiye ahombya leta amafaranga menshi cyane, ndetse no gukwirakwiza ifumbire bivugwa ko itari yujuje ubuziranenge. Nkubiri rero mu by'ukuri akaba yarakurikiranyweho ibyaha byo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano no guhisha ibyakoreshejwe icyaha muri miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda ashinjwa ngo yazinyereje, ahimba imikono yerekana ko hari abantu rero ngo yahaye ifumbire batishyuye, ngo rero ashyiraho n'abatarayihawe kugira ngo ahabwe amafaranga na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, kuko yakoranaga nayo bya hafi mu kugeza ifumbire ku baturage hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari mu by'ukuri amaze gutabaruka, akamaze kwitaba Imana mu bitaro bikuru bya CHK i Kigali. Akaba ari muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri haribwo yavanwe mu by'ukuri mu bitaro, yavanwe muri gereza ya Mageragere ajyanwa igitaraganya mu bitaro bya CHK. Mu iburanisha ku ifungwa n'ifungurwa, Bwana Nkubiri yaburanye ahakana ibyaha byose aregwa, ndetse avuga ko ifungwa rye rikomoka ku kuba ngo yarashatse kubaza iby'uburiganya bwabayeho mu isoko ryo gutanga ndetse no gutumiza ifumbire ryatanzwe na Minagiri cyangwa se Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi 2014 akaritsindira, ariko ntarihabwe nk'uko yakomeje kugenda byivugira mu rukiko. Icyo gihe ngo yanditse agaragaza ko atanyuzwe n'uburyo ryatanzwe, asanga rero uwo arega ariwe aregera, nkuko yakomeje kugenda bivuga mu rukiko. Umunyemari Nkubiri rero akaba amaze kwitaba Imana, akaba atagimiye kubuka abazima amagingo anga tuvugana. Ngo mu isoko yari yaragaragaje ibiciro bito kandi yubahiriza ibyo risaba, ariko rihabwa uwatanze ibiciro biri hejuru. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwemeje ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo, ariko we yasabaga kurekurwa agaragaza ko afite uburwayi bukomeye cyane mu by'ukuri ku buryo aramutse afunzwe ubuzima bwe bwa buri mu kaga, nk'uko yakomeje kugenda bigarukaho kenshi cyane mu rukiko n'abunganizi be. Kuri uyu wa gatanu kandi tariki 30 Ukwakira 2020 yari yasubiye imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruri i Rusororo aburana ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Birumvikana ko umunsi ku itariki ya gatatu, ku itariki 30 umva nta minsi 3 cyangwa se niciyemo mu by'ukuri avuye imbere y'urukiko. Niburanisha ryabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype. Mu rukiko kandi hari harimo abiganjemo abo mu muryango w'uregwa. Nkubiri Alfred rero akaba yakunze gusaba cyane ko urukiko ko rwamurekura agakurikiranwa ari hanze akajya kwivuza, kuko kuva yafatwa afite uburwayi kandi akeneye kwitabwaho, nk'uko yakomeje kugenda abigaruka mu rukiko inshuro nyinshi cyane. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Nkubiri aramutse arekuwe yakotse igitutu abatangabuhamya, akaba kandi yanasibanganya ibimenyetso, nk'uko ubushinjacyaha bwakomeje kugenda bivuga. Indi ngingo bwashingiyeho busaba ko Nkubiri Alfred akomeza gufungwa ni uko ngo bukemanga ingwate yatanze ngo arekurwe. Abunganizi ba Bwana Nkubiri Alfred nyakwigendera bagaragaje ko umukiriya wabo akwiye kurekurwa kuko iperereza ryakozwe kandi n'urubanza rukaba rugiye kuburanwa mu mizi. Utagengwa Jean Damascene wasobanuye ko ubushinjacyaha bufite ikibazo ku bishingizi batanzwe, nyamara ngo ingwate iruta amafaranga
uregwa akurikiranwa nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Gusa ntabwo byakomeje kugenda bihabwa agaciro mu rukiko, ndetse akomeza gufungirwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge Mageragere kugeza ubwo navuga ko yitaba Imana. Yagize ati icyo gihe amafaranga yatanzwe arenga miliyari 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Hari urundi rubanza rwitwa Amoni nabwo byarabaye, Nkubiri ko arembye kuki atarekurwa. Mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho, Maître Rutagengwa yagaragaje ko Nkubiri imyaka 69 yunganira afite ingwate yatanga akarekurwa. Nkubiri Alfred rero yagaragaje kenshi cyane abantu 4 b'inyangamugayo bamwishingira n'umutungo wa miliyari zirenga 7 z'amafaranga y'u Rwanda bari baragaragarije ubushinjacyaha, n'ingwate ya miliyoni 55 z'amafaranga y'u Rwanda yatanze mu bugenzacyaha. Nkubiri kandi avuga ko nubwo afunze ukuri kuzajya haboneka, niko yakomeje kugenda avuga. Yabajije uburyo abatangabuhamya bavugwa muri dosiye ye ngo bashatse kubutanga nyuma y'imyaka 9 icyaha aregwa kibaye. Yagize ati ukuri muzakubona, njye natanze igiciro gito ngo igihugu cyunguke, ndashaka kurekurwa, sinshaka gusazira muri gereza. None by'ukuri akaba yavanywe igitaraganya muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, akaba rero amaze kuhasiga ubuzima muri CHK cyangwa se mu bitaro bikuru bya Kigali. Undi mwavoka kandi yavuze ko ubushinjacyaha buvuga ko agaciro k'imitungo utagaragara neza kuko ngo yatangiwe ingwate, nyamara karagaragajwe mu ikoranabuhanga. Abavoka cyangwa se abunganizi mu mategeko ba nyakwigendera Nkubiri bakunze kugaragaza ko batumva impamvu ubushinjacyaha bushingira buvuga ko bugikora iperereza. Umwe yagize ati niye ngingo bashingiraho bagaragaza ko iperereza rizakorwa ubuziraherezo. Niba ubushinjacyaha buvuga ko iperereza rizakomeza gukorwa ni rihe? Ese urubanza ntabwo barwiteguye? Nkubiri ari muri ba rwiyemezamirimo 12 barimo 9 bamaze gufatwa, bari bakurikiranyweho miliyari zigera ku 9 z'amafaranga y'u Rwanda zari zigenewe kugeza ifumbire ku bahinzi zitakoreshejwe uko bikwiye. Nawe akaba rero yari umwe muri aba 12 yaburanye kenshi, yagaragaza ko atazi cyihishe nyuma y'ifungwa rye, kuko mu by'ukuri ngo umwenda ashinjwa yawuhanaguweho na Minagri cyangwa se na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi muri 2013, ndetse n'amasezerano y'impande zombi n'uturere yavugaga ko yishyura Minagri abaturage bamaze kwishyura ngo batakwishyura bikabazwa akarere. Hari kandi ngo no kuba aregwa wenyine, kandi ngo yari amasezerano y'ubufatanye yagombye rero gufatanya n'izindi mpande kubazwa ibitaragenze neza nk'uko Bwana Nkubiri yakomeje kugenda bivuga. Gusa urukiko icyo gihe nyuma yo kumva impande zombi rwanzuye ko urubanza ruzasomwa tariki ya 5 Ugushyingo 2020 saa 8. Ni ukuvuga ko uyu munsi twatuye tariki ya 3 ari nawo munsi navuga ko Nkubiri Alfred atabarutseho z'ukwezi kwa 11. Akaba rero mu by'ukuri haburaga umunsi umwe, navuga ku itariki y'ejo ya 4 ku itariki ya 5 akazumvwa umwanzuro ku bijyanye n'urubanza. Mu by'ukuri nibwo bari kuzarusoma ku itariki ya 5 z'Ugushyingo 2020 isaha y'isa 8 kuvuga ku gicamunsi. Urubanza rero rwaregwagamo umunyemari cyangwa se uyu navuga ko yari umukungu Bwana Nkubiri yakwigendera. Akaba ari mu by'ukuri nk'uko amakuru atugeraho muri iki gitondo, baba mu muryango we nk'uko bigaragaza bavuga yuko yamaze kuhasiga ubuzima, yavanywe mu bitaro, yavanywe muri gereza ya Mageragere igitaraganya mu gitondo, ajyanwa mu bitaro bya CHK. Rero aza guhita ashiramo umwuka, aza guhita atabaruka, aza guhita yitaba Imana mu by'ukuri. Gusa yakomeje guca amarenga kenshi agaragaza ko yatanze ingwate ndetse zinarenga amafaranga aregwa cyangwa se yakurikiranyweho, ariko akarekurwa kuko ubuzima bwe butifashe neza, kuko ubuzima bwe butameze neza. Abigarutse inshuro nyinshi cyane. Akaba rero mu by'ukuri yarakomeje kugenda agaragaza kandi ko afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ndetse ko kuva yanafungwa yakomeje kugenda agira ubundi burwayi bukomeye cyane mu by'ukuri, ku buryo aramutse akomeje gufungwa byabangamira ubuzima bwe, ndetse kandi akaba hatatangwa n'ubutabera. No kuvuga ko rero nubwo Nkubiri yitabye Imana mu by'ukuri, aho mu muryango w'iriro bakomeze bakomere, ariko kandi nanone ku rundi ruhande ikiriho nuko apfuye atari yatangira kuburana mu by'ukuri neza, ndetse kandi atari yahamywa icyaha. Akaba rero mu by'ukuri navuga ngo apfuye akiri umunyakuri cyangwa se apfuye akiri umwere, niko nabivuga, kuko apfuye atari yahamywa cyangwa se atari yahamywa n'urukiko ibyaha yakomeje kugenda akurikirwaho. Ngibyo rero mu by'ukuri
niyo nkuru mu by'ukuri navuga ko izindutse igikuba cyangwa se izindutse ivugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo rufungiwe imageragere muri gereza nkuru ya Nyarugenge, akaba rero mu by'ukuri aguye mu bitaro bya CHK i Kigali. Yakomeje kuburana kenshi agaragaza ko arembye, agaragaza ko afite uburwayi bukomeye cyane, ko yarekurwa akaburana ari hanze kugira ngo abone nuko akurikirana ibijyanye n'ubuzima bwe, kandi ibi nabyo byari mu nyungu z'ubushinjacyaha cyangwa se by'urukiko muri rusange, kuko niba ubushinjacyaha bwamuregaga akaba apfuye ataburanye, mu by'ukuri adahamijwe icyaha cyangwa se atagize umwere, ndatekereza ko harimo n'ikindi gihombo ku ruhande rwa leta muri rusange. Reka rero mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza gukomeza kugubwa neza, turacyakomeza kubana amakuru atandukanye kandi tandukanye 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 kandi